Tugakoresha igice cya kabiri. Tugakoresha igice cya kabiri kabisa. Reka turebe. Igice cya kabiri hano tugiye guhuza ikipe y'igihugu Amavubi ndetse n'ikipe y'igihugu ya Uganda Cranes. Hakim Sawa uhagaze kuri baro. Amaze kuhatanga bonzo cyane shakisha nde. Bizimana Jihad. Bizimana Jihad sunyuma gatoye kwa Ntwari Fiacre. Ntwari Fiacre kirose na Anze Mutsinzi. Mutsinzi akina rimwe na Mugisha kina neza nande na Ombolenga Fitina. Ombolenga Fitina Ombebe. Mugisha kina neza cyane na Bizimana Jihad ikipe y'igihugu Amavubi. Yo na Amavubi. Ayo utakaza Ekatebe yizamukiye umusore bamwita Kiyamba ikipe ya Uganda. Ekatebe Kariza zamuka imbere zamu rekomeye imbere zamu ishot corner kick shot rikomeye n'umusore Kaiza ariko Ntwari Fiacre aragoboka kuramo neza cyane stade yose yiyamiruti kabisa Ntwari Fiacre ikomeze kwimana u Rwanda kona bayiteye nibyo Baronde ndashakisha ndeka turebe birakomeye rikongera kuramo Ntwari Fiacre ukomeze biracyakomeye birakomeye aya shot akomeye hari uburyo bukomeye Uganda Ukraine ziribanye ko Ntwari Fiacre amaze kwabera ibamba nindi corner kick yahiteye biracyakomeye imbere zamu biracyakomeye ariko uyu musore kabisa Okoya akozeho baro ihita irenga ni remplacement Okoya avamo hajyamo Ochoye buryo bwari bukomeye kabisa ikipe ya Uganda Cranes aribonye hana muri minota ubona ko ikipe ya Uganda Cranes yakabyana imbere y'ikipe izamura ry'ikipe y'igihugu Amavubi hafi y'akadegaje yitonze Baronde ndashakisha nde Rwatubya Abdul akina neza cyane na Hakim Sawa akina neza na Bizimana Jihad arinjira hariya kwita kwa Mugenzi atakina neza cyane nande yuninde na Mugisha kino vava cyane Hakim Sawa iki ni igitego kate Papi Siweman ishot Goal Papi Siweman ikipe y'igihugu Amavubi inandika golo ya pili kwa sufuri ya ikipe y'igihugu ya Uganda igatebe cyakomeye hagati mu kibuga Mugenzi cyane cyane Hakim Sawa cenga kuri pasa shakisha Mugisha sunyuma gato yacubeka pasa mu gihugu rwa Maida ashakisha Hakim Sawa Papi kiri gitagara kwica hanze gato aya uburyo bwari bukomeye cyane ikipe y'igihugu Amavubi yaribonye na minota ya nyuma bamaze ko boteka iminota 9 yo imaze kugenda inyonyoka minota 9 bashyizeho kabisa hano ikari kugenda irangira match kabirangiye match yahuzaga n'ikipe y'igihugu Amavubi na Uganda na Cranes aho ikipe y'igihugu Amavubi birangiye yitwaye neza cyane y'ibitego bibi byatsinzwe n'umusore Mugenzi kosa bw'ikipe y'igihugu ya Uganda Cranes igitego cyajyamo ku munota 17 ndetse n'umunota 85 tswe n'umusore Mugenzi bintu ubona ko ari ibintu biryoshye cyane kabisa mvuga ngo kuri position mu kwihara baro ikipe y'igihugu ya Uganda Cranes yarushijwe cyane kuko ifite 29 igihe ikipe y'igihugu Amavubi yihariye 71% kuri free kicks niracyari imwe y'Amavubi ku busa bw'ikipe ya Uganda mu gihe mu mashoti ni ya shot rimwe rya Uganda iyo ni kuri offside ni ya offside imwe ya Uganda yaje kwiboneka yonyine shots on target mvuga ngo amashoti yatewe yose amwe na 6 gusa yerekeza mu izamu na amashoti 4 anayo ku ikipe y'igihugu ya Uganda igihe ikipe y'igihugu y'u Rwanda abasha kubutera amashoti 4 gusa abiri muri yikeza mu izamu wangaha ni muri mita kabiri corner kick zabonetse Uganda Cranes yaje kubona corner kick 3 igihe u Rwanda nta corner kick yigeze kubibona mvuga ngo kuri pass zakozwe ikipe ya Uganda yatanze pass 19 mu zo zagize ku bantu ikipe y'igihugu Amavubi yatanze pass 35 29 zikagera ku bantu mvuga ngo wabaye man of the match ni Hakim Sawa yagize kubagira 8.5 ku 10
akurikirwa n'uyu musore wa Uganda Cranes witwa Mira yaje kwagira 7.8 ndetse yaje kwakurikirwa na Ntwari Fiacre yaje kwagira 7.6. Umunyezamu wakoze akazi cyane ko agiye kura mu buryo bukomeye bwabazo byari bw'ibitego, akurikirwa na Karize umusore rwose w'umwataka mwiza cyane wa Uganda Cranes yaje kwagira 7.3. yaje kwakurikirwa kandi na mugenzi rero yagize 7.5 bwe ngo ubone ko ikipe y'Igihugu Amavubi yamaze kuba yitwara neza. Mbashime kwa twabanye muri iyi match kabisa huzaga Rwanda ndetse n'ikipe ya Uganda Cranes. Mbanze kumanya muri update za stage ya round ya kabiri ko zageze igenda mu mikino hano y'igikombe cy'Afrika. Ruvango Burkina Faso yaje kubitsinda igitego 2-1 ikipe y'Igihugu ya Gabon, igihe Guinea Bissau yaje kutsindwa 2-3 n'ikipe ya Cameroon. Tunisia yaje kubitsinda igitego kimwe na Algeria, igihe Zimbabwe yaje kubinza ibitego 3 igatsinda ikipe ya Senegal. Ikipe ya Republika Demokarasi ya Congo yaje kuba yinjizwa igitego 2-1 na Ivory Coast, igihe ikipe ya Togo yaje kutsindwa 2-1 n'ikipe y'Igihugu ya Morocco. Ikipe ya Mali yaje kwitsinda 2-1 ikipe ya Ghana, ikipe ya Uganda yaje kwitsindwa 2-0 n'ikipe y'Igihugu Rwanda Amavubi. Avuga ngo muri update za nundi muri kaga karto kari mu ikipe y'Igihugu Amavubi, u Rwanda racyayoboye n'amanota 6, ibitego 6, yizigamya ibitego 5. Ikipe ya kabiri ni Mali n'amanota 6 yayo, nayo yamaje kuzitego 5, yizigamye ibitego 2. Ikipe ya Uganda niyo ya gatatu n'amanota ubusa, ifite ubusa bw'amanota n'umwenda w'ibitego 3. Ikipe y'Igihugu ya Ghana ariyo yayi nyuma muri ritsinda n'amanota ubusa ndetse n'umwenda w'ibitego 4. Mu gakarto karimo ikipe y'abaturanyi hano Democratic Republic de Congo, vango Ivory Coast niyo kipe ya mbere n'amanota 4, Morocco ni ya kabiri n'amanota 4, Togo ni ya gatatu, igihe Democratic Republic of Congo isigaye ikiri gukomeza kuba iyanyo hano ikomeza kugorana aho gifite amanota 0. Naho mu gakarto karimo ikipe y'abaturanyi nka Senegal na Algeria, vango Zimbabwe yacyari ya mbere n'amanota 6 na yizigamye ibitego 4, Algeria ni ya kabiri n'amanota 3 nayo vango yizigamye ibitego 2, Tunisia ni ya gatatu n'amanota ubusa ndetse n'umwenda w'ibitego 2, igihe Senegal yo yanyuma muri aka gakarto na manota 0 n'umwenda w'ibitego 4. N'itsinda rya mbere vango rigizwe na Cameroon na Burkina Faso, Guinea Bissau ndetse na Gabon. Ikipe ya mbere ni Cameroon n'amanota 6, vango yizigamye ibitego 3, ikipe ya kabiri ni Burkina Faso yizigamye ibitego 4, yitsinze ifite amanota 4 n'umwe n'ikabize ibitego 1. Ikipe ya Guinea Bissau ni ya gatatu n'inota 1 ndetse n'umwenda w'ibitego 2, igihe ikipe ya Gabon cyafite ubusabwa amanota n'umwenda w'ibitego 2. Mbashimiye kwa twabanye muri mukino huzaga Afrika, huzaga ikipe y'Igihugu Amavubi ndetse n'ikipe ya Uganda Cranes. Naho utaha.